Nshuti bakunzi ba Kanyamukwengo Comedian, tubahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi. Turavuze ngo murakaza neza abantu bose aho muherereye mu bihugu bitandukanye ndetse no ku migabane itandukanye. Uyu munsi turagira ikiganiro kigufi cyane bitewe n'amasaha tugikoreyeho ndetse n'impamvu tugikoze. Ntabwo ari ikiganiro gisaba kutinda cyane no gutera urwenya. Ni ikiganiro gisa nkaho kirababaje. Mu by'ukuri ni ikiganiro dukoze kubera inkuru y'akababaro twakiriye muri aka kanya y'abakobwa babiri, abajambere babiri bitavye Imana mu gihugu ca Amerika muri state ya Tennessee. Turavuze ngo pole sana ku miryango yabuze aba bajambere cyangwa se aba basore, izi nkumi. Turavuze ngo mwihangane rwose, mukomere kuko ni ibintu bigoye kandi bibabaje. Ariko kandi sibo bonyine ndetse na community yacu yose muri rusange, kuko abangaba bari abantu bafitiye community, ntibari buri y'abantu bamaze kuba abasore cyangwa bamaze kuba inkumi. Ntabwo baba bakira b'amafamiye yabo bonyine, ahubwo baba bamaze kuba aba community, baba bamaze kuba ab'ubwoko muri rusange. Tukaba dutanze pole ku bwoko, tukaba dutanze pole ku miryango yabo aho bavuka. Turavuze ngo mwihangane, mukomere, Imana ibakomeze nubwo bigoye. Mu by'ukuri ibi bintu biragora kandi biravuna. Iyo ubwira umuntu wabuze umuntu ukamubwira ngo pole, hari muri ako kanya aza yumva nkaho ibyo uhaye ukora utabizi nawe. Aza iriya pole hari igihe aza yitekereza akavuga ngo uyu muntu ibyo ahaye ambwira nawe ntabyo azi, kuko hari igihe bitakihaye ikora muri ako kanya kubera umubabaro mwinshi abantu baba bafite. Ariko kandi mu by'ukuri iyo bisubiyemo neza, kuba hafi, kugutabara biza bifasha cyane. Rero mu by'ukuri dutanze pole ku mafamiye yabuze bano bajambere, aba bakobwa babiri. Imana ibakomeze, ibaho umutima wo kwihangana no kubyakira, nta kindi kintu abantu bo babwira. Iyi mpanuka rero ku bantu twabashije kuganira bari hariya mu gihugu ca Amerika muri state ya Tennessee, batubwiye yuko aba banyakwigendera bitavye Imana bakoze impanuka y'imodoka. Bari bavuye gutarama muri Kentucky. Bavuze yuko bari bavuye mu gitaramo muri Kentucky. Hari mu rukerera nko mu 9 saa 9 za nijoro batashe. Niko ku bantu twabashije kuganira batubwiye. Wenda nimba ariko byagenze muraza kutubwira wenda muri commentaire. Bavuze yuko bari bavuye mu gitaramo Kentucky, hari nko mu masaha 9. Bari abakobwa 5 mu modoka. Muri iyo modoka harimo babiri ngira ngo nimba atari 3 bavukana neza mu nda ku babyeyi. Bavukana bari muri iyo modoka, nimba atari 2 ni 3, ariko imodoka yose yari irimo 5. Baraza baza kudropinga umwe muri bo, urumva niwe watahaga wenda aho babanjirije bavuye Kentucky. Baramudropinga, bakimara kumudropinga binjira mu ibarabara. Nta minota 5 yashize, ku makuru twabashije guhabwa n'abantu bari hariya muri Amerika, batubwiye yuko bakimara kudropinga umugenzi wabo, nta minota 5 yashize binjiye mu ibarabara, nibwo haje kuba iki kibazo c'impanuka. Aba bavandimwe Imana ibahe iruhuko ridashira, baza gukora iyo mpanuka. Batubwiye ko bakimara gukora impanuka babashije gukora ibishoboka by'ubutabazi, babajana mu bitaro. Bakibagezayo umwe muri bano bombi ntibyakunze kuko impanuka yari ikomeye.
yahise yitaba Imana akigera mu bitaro. Undi bakomeza kumwitaho bagerageza bareba yuko wenda bashobora kumugarurira ubuzima, ariko nawe byaje kugera mu masaha 3 yahariya muri Tennessee biranga, nawe aza kwitaba Imana. Mu by'ukuri Imana iha abavandimwe iruhuko ridashira, kandi ihe ababyeyi ndetse n'abavandimwe ndetse na community muri rusange kwakira irishano ryaguye. Bagenzi babo babiri bari basigaye rero, umwe bavuze yuko nawe yagize ikibazo mu mutwe, undi nawe agira ikibazo cy'ukuguru, ariko turizera Imana kandi abantu mukomeze mu basengere, Imana ibafashe rwose, ibakize, babashe kubyuka aho bari gukurikiranwa, bahava ari bazima, Imana ibatabare. Mu by'ukuri birababaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Bavuze yuko mu bantu bari bagiye gutarama Kentucky hariho imodoka irimo abo bakobwa, harimo n'aba banyakwigendera, hakabaho n'indi yari irimo abahungu, ndetse muri iyo ngiyo yari irimo abahungu bavuze yuko hari harimo umusaza w'umwe muri aba banyakwigendera, hari harimo umusaza wiwe. Bava gutarama baraza, ico gihe habaye impanuka. Bavuze yuko iyo modoka y'abahungu ishobora kuba ariyo yari inyuma, yaje ica habereye impanuka, ariko ntiyabimenya. Mu by'ukuri yari impanuka, wenda ntibashotse bamenya ngo ni nabo bavandimwe bari kumwe, kuko urumva mu muhanda urimo imodoka nyinshi, wenda abari gutwara hari igihe babona habaye impanuka nyine bagakomeza, kubera ko nta makuru baba bafite. Bavuze yuko iyo y'abahungu yaje irahushuka ahabereye iyo mpanuka, ariko mu by'ukuri ntibari bamenye ngo ni impanuka wenda yabo bavandimwe bagize, none ni impanuka nyine bisanzwe mu muhanda, wenda ni imodoka y'undi mugenzi usanzwe nawe wari ko wigendera. Barakomeza barahushuka, ariko nyuma bamaze kugera imuhira, bamaze gusobanura ibyabaye no kumenya yuko impanuka yabaye yari yabo bagenzi babo bari kumwe mu gitaramo hariya Kentucky. Mu by'ukuri kuri ubu ngubu ku makuru dufite biravuga ko nabo bavandimwe nabo bagize ikibazo cyo kutabyakira, kugeza ubu batarabyakira, ndetse n'uwo mugenzi wabo babashije kudropinga mbere. Nurumva kuba uri kumwe n'abantu mu minota 5 ukumva ngo ntibagihari, ni ikintu kigoye umuntu wese atopfa kwakira ako kanya, biragoye. Mu by'ukuri abo bavandimwe nabo mu basengere, Imana ibahe kubyakira ndetse ibahe no gukomera. Rero tukaba dutanze mpore ku miryango nk'uko twabivuze, tukaba dutanze mpore kuri community yacu yose aho iri. Turavuze ngo abantu mwihangane, mukomere, inshuti n'abavandimwe, ababyeyi n'abandi bantu bose muri rusange. Imana itanga ihumure, ibahe gukomera, kuko biragoye kuvuga ngo abantu babuze abajambere babiri bangana kuriya. Mu by'ukuri mu rupfu rutunguranye nkuru nguru rw'impanuka, impfu zose ni impfu, ariko kuriya urupfu rw'impanuka ruza rutungurana cyane, ni urupfu ruza rugora kwakira, nubwo n'izindi zose zigora abantu kugira ngo bazakire, ariko urupfu rw'impanuka ruza rutungurana. Ni urupfu ruba mutiteguye, rukaba ku muntu utarwaye, rukaba ku muntu utari ufite ikindi kibazo cyose, rukamutungura nyine bisanzwe. Niyo mpamvu ruza rushaka kugora cyane kugwakira, ariko Imana yo mu ijuru ibakomeze, ikomeze umuryango, ikomeze ababyeyi, ikomeze abavandimwe banyakwigendera, baba banyakwigendera bombi, ndetse kandi ikomeze na bagenzi babo kugeza kuri ubu ngubu batabashije kwakira ayo makuru mabi, ndetse kandi Imana yongere ibane n'abariya bagenzi babo babiri nabo yabashije kurokora, bakihaye bakurikiranwa bari mu bitaro, baha bitabwaho n'abaganga. Turizera Imana yuko Imana iza kubafasha bagahaguruka hariya ari bazima. Tutanze mpore, turavuze ngo mwihangane muryango kandi mukomere.